Efa karaha zegny edy boka. Eyo Kenzo UN BM Production. Muna mbola tsaratsika jiaby zay mijery zay agnatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao ary sorana betsaka mbola jiaby zay agnaraka ny korana zay efa nanaovantsika eto agnatin'izay manambahiny atsika tsy azombahintsika fa mpanakamo ty malagasy Kenzo BM. Ty Kenzo BM ty zegny zanaky Fadisava ary Ambatia Sambava mazava ho azy no tany fiaviany zay mpanakanto zay. Dia misy anakiroa zareo anatin'io tahaky io zany hoe Kenzo BM dia nananaovana le anaraka le tahaky fa io zareo mandrafitazo ao dia araiky izy hitatsika io dia araiky izy hitatsika io. Bon fa miarabanareo milalahy tominay amin'izao fotoana io. Volevo miarabantsika jiaby izay ty vidéo-nay ty ary miarabano koa zay. Miarabantsika jiaby izao vidéo ty tsika jiaby botika trano izy ary miarabano koa zay navety zay taky Kenzo BM. Bon, ohatsika jiaby agnatin'ny tokantrano edio miksady no magnentaka ny fandaharana amin'izao fotoana izao ary asainay anao anaraka ny korana zay fananaovantsika eto korana isatsika eto nambatsika eto tsy haiko asa azovan'olona malazy hoe tahaky Kenzo BM hoe tamin'ny film nitsangana antika tahaky Kenzo BM ty ratsy na namboly zao zegny tamin'ny 2019 malaza tadibitany malanarinazy zay direct aminazy malaza za bitony tokona za raiky dia za ka fanaraka ty Sambava zegny nagnano nandira maromaro zay dia misy nalevina atao zany hoe anaty aminazy atsika raha iasa bla dia zegny amizay naviny miaraka miasa zao zay. Amin'izao fotoana zao zegny hoe azoazonao saran-tsaigny hoe efa firy sanganasana bokanareo tagnatin'ny tao 2019 jusqu'aujourd'hui azoazonao saran-tsaigny hoe efa maromaro album Azokazoko malo eo na 6 fa misy le boka tsy ela koa ary mbola maro koa zegny le boka ao fa mbola tsy hita clip zegny izy. Ok, sokabatsika oza atsika hoe komantsetsika amin'ny biographie maloha izy dia tsara foana mifankahintsika eto dia zao fanaraka zokinaka dia aveza tantena fiaviana karaha zegny koa zany ato zao tena nagnanao fiarahamonina andavanandro dia izy naizanao dia karakaraha koa zegny biographienao zegny zegny za zegny tegna izy vesiny maro za zegny eto Sambava zegny madôfa zegny 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 agnarantsany matsogolo za fa le ao anaty depuis zegny le vraiment agnarananazy Jean Claude za zegny tegna tany anjamary tato anamboliny Sambava commune Morafilo dia za zegny za rango classe T7 za fa presque miantavita fa lakan'antatanan'oliketo presque te maromaro zegny efa nitrotrako fa za amizao zegny ato andrano place za ambadiky forum espace za zegny tegna ahaizany maro zatao zegny malokolo ary zegny aviny agnarana hoe Kenzo BM tegna agnaranakazo le lalahy malokolo teratanazy zao fianakaviana amin'ny lalazy zegny naviny. Sokabatsika olona io zay ka madôfo zay hoe ino naresy lahatranao hoe nirotsika agnatin'ny teknolozia satria bafa izy zegny voalohany mifotsika taminazy zegny aro dita paralôlôgy zegny za zegny resaka lamozikiny raha tiako faheno presque za tana resaka resaka Sambava aketo mbanitare fa za zegny tia midasidasy zegny le tiako raha mba fahela za mahita artiste le namagna losy mba manana familia
Amin'azy, fa za zegny tsy dia manana talenta amin'ny famboarana hira raha misy gitara. Dia misy fotoana zegny i namana ty zegny, dia tamina fampiasana izy. Dia misy clip reto, mamangatanao machine à louche avy lany. Dia nalendraky za tamin'ny fotoana io. Dia misy lasa, dia losy za. Za ka fa lasa tany, lasa karaha hitako ambiance be zegny le raha. Mamboly tsara ty da mamboly ino raha tokony azontsika atao ary kamandrandray volagny 15 jours. Ka reto zegny faritako tsara zegny le 15 jours PM io zegny. Izy zegny anarana anazy mihitsy izy. Ia, zegny misy olo magnontany hoe manino moa izy tsy natao fity, tsy ataoko karaha ohatra anarana anazy kampidina anazy. Efa ifanarana izy amory eky amin'ny hoe tany masanao amin'ny anarana anao zegny le masanao hoe dia igny zegny namosika za, igny fitiavako le lamoziky, aritiko le raha misy ambiance, dia batery alô mba hagnano raha zany angamindamana. Tibika amin'ny manontolo zay zany zao fotoana koa. Tarafinanao mihaingo mozika anao mandeha karaha tsotra andavanandro amin'ny karaha koa mihaingo zegny artiste zay fahitavana mahazo amin'ny ankapobeny. Moa zay misy raha mampiavaka anao karaha ohatra zany ndraiky anao hoe za tsy artiste ma. Karaha hoe ino regny mampiavaka antsika raha ohatra hoe amin'ny fiarahamony andavanandro. Hitako zegny amin'ny lamozika zegny lagny izy nagnano lamozika maloha hitako hoe tsy mitovy tamin'izay taloha zegny. Le zay tafara Anao fa manambarotra tsy za tsy za zegny hitako hoe be zegny raha tsy tovisany na tsy tantara raha maro hitako be zegny le raha tsy tovisany na fahaizan'olon-tegna zegny na respectetsika n'olon-tegna tsy mitovy karaha zegny Bon, tarika Kenjobe efa mipiry miakatsehatra nareo ritmy zegny nampanakatao satria nanomboka amin'ny 2019 izy anao dia nakaty efa mipiry miakatsehatra raha ohatra ka taditadinao za commencé 1er janvier 2020 za nahitra sesatra voalohany taty manapolo fitaovanao tambe grave Yo fo, zay fa nahitako ambiance. Dia nampitaty zay naronaro zegny le natao fa tsy tsy azoko zay firy izy. Efa nisinisy fa lagny zay miaraka amizay tegna tegna mandeha zegny. azovy artiste tegna na io tsy mifidy na mpanankanto vahiny volamo zegny na malagasy azovy artiste tanao fa nankafizinao tamin'ny fiainanao tamin'ny vahiny. Za zegny tamin'ny artiste gasy ankafiziko za Mahita Lasy. Za Mahita Lasy. Igny zegny tegna ankafiziko, zay tegna ankafiziko mare. Ary amin'ny vazaza festival. Zegny tena ankafiziko. Bon, tsy ataontsika navaloatra koragna satria mandeha ny fotoantsika madio afara. Fa na zegny tsy zegny ametraka fantenena farafara amin'ny laza hoe karakory zegny ny objectif-nareo anaty groupe ty hoe ny fampivoarana izy aiza ho aiza zegny ny fagnomanana ny album magnaraka sy ny tariny jiaby surtout le karakory ny tandeny anao mo samby eo nareo raha ty zegny jiaby zegny. Lalu tonga dia sampai kerja macam ini. Lagi kita tonga saya dengan video ini. Ini seperti mampu saya mengata. Lalu dia mengenal video ini, bambar baraze, mengukur, ini telepon dalam dia seorang bicara be, sekamana jera, pangal dalam kontrak. Jiseng ini, jiseng ni tanah gede. Jiseng mengenal semua. Ada natin mga caras. Lagi yang tong jiseng baru-baru itu di kini yang dia tu. Hari komisi-komisi itu. Kalau jenis masjid settle, dia bisa masuk dia apresi yang dia bisa menjaman, dia apresi bisa mengicar, dia apresi itu tuntu sih. Ya, lepas begini saya bukan kalau senang sasaran dia musuh, bah, kita bisa maju. Ada juga jenis kemampuan dari mengatur video itu. Kenjobe saya ngapa mabisoma grand public kami nanti. Oke, mbak Esa yang komentar jangan deh. Arman finalizing on the video ang sajli Kenjobe bitu bola lagi pada pose ini. Ini materi le pemakaran kena deh. Enoi lihat cerita, bangun materi cara berbuat.
numéro téléphone azognareo izy koa zegny misy na bio roa zegny izy misy 032 92 732 36 io zegny le numéron'ny manager zegny dia akosi zegny dia magnano izy mipetraka aminao dotonao le numéro ok merci teninao faramparany zany marikoli satria maraparana amin'ny fotoanatsika amizany fotoana tena ka farampara zegny hoantsika mpankafy jiaby magnara zegny fa maro vokatra vaovao entina groupe 15 OBM misy clipatsika boka tsena tsy fomako zay titranazy naviky nagnandraha zegny marobe zegny olo izaka farasalasa zegny miavo igny zegny tsy fombanay zegny alors ka misy raha tegna volagny za zany nafafa mahita zay karaha zegny zegny tenina afara abonné pazitsika 15 OBM officiel madosy tenao faramparana tsipinao hoan'ny mpankafy indrindra tagnatin'ny Madagasikara olona afara zegny magnano le zavatra nataony ety zegny aminare jiaby mpankafy magnaraka ty vidéo ty da izy zegny vongo agnamia ny raha tsara vokatra tsara aminare mpankafy zegny ary tsy salasala na mahita zay an-dalana na mahita zay eza afaka mibola karakory ino sy mitady dia zay vo zegny bon makasitraka anareo jiaby zay miaraka zay tagnatin'ny tokantrano somary nisy manakoragna zay anaty zay dia isaorana koa moa ny techniciane zay nangalany olonantsaritsika ary afatra kely tsy koatsika jiaby idiorikisay zany tsy manamo raha ohatra ka misy ilanareo artiste azy na amin'ny lafiny amin'ny sary karoky zao na amin'ny lafiny karamiasa mandalao faniratsika jiaby mahita zao mandraitsika jiaby ampitiavina na artiste ato amin'ny fatisava na amin'ny fatidiana na fatinara tous les Madagasikara jiaby mandraitsika jiaby idiorikisay makasitraka tompolay misaotra tompolay Baba Sam.